Amina. Amen. Tunashim. Amen. Moja alitindu na wale. Omba wale. Parazita zetu kwa wale. Aliko umuntu wasengaye. Umva umutaka guraje. Kandi arije kwa mutwiki. Amina. Amen. Aliko muri yaruko turabaroko. Harimo abenda ko abantu bamwe turirimba muri kora. Ukumva imvura yamunyagira. Yarangiza ikamuhitira. Aliko vuga ngo ngiye kwifuriza mwene data ikiza. Amina. Amina. Umva uzayibone kurari neza. Haleluya. Amen. Umva Mana ishimwe. Umva nakubonye ndagukunda. Uzima ko ndagukunze. Abadusangiye ibigeragezo mwihangane. Amina. Abadusangiye ibigeragezo mwihangane. Hari Imana itabara. Hari Imana irinda. Haleluya. Ibona ko Moridekayi akwiye kuva ku irembo ava ku irembo. Amina. Umva ngo n'urumambo rwari rwarize ruti ariko bagiye kubona babona aratambagiye. Iyo yabikoze iracyahari. Ntabwo yigeze iva mu mfimbo. Amina. Uzijya wisaba iri muri iri teraniro uvuga uti hindukira unara mucunguzi uti mwami wakomeretse n'ibyo waziraga. Amina. Nurangiza aho wicaye mu mwanya wawe uvuga ati amaraso yanjye ari kunengaho mu ruzi. Amina. Mwicarire bene data. Buriya mubende mvuye mubende habaga abarozi. Umva batarinaga ariko Yesu we yashyize ukuboko ntabwo akumuvanaga. Amina. Twari twegeranye n'umugabo ku cyaro ariko njye nasanze yagiye atakiri mu nzira. Umva yarogaga abaroko, yarogaga agapfakaza abagore, agapfakaza abagabo. Umva yari ikihebe mu birihebe, yari yaramenyekanye ku ijwi ry'umumashi ufite agashiringi ke yakamujyaniraga ngo ni umuntu ukomeye. Ariko hari ubwoko butagera nubwo yagenda uzamenye ko ishuri ryarangije gusinya ko akwiye kuba umugeni akwiye gutaha, ariko hari igihe wamwibeshaho ntagende kandi n'ibyawe bikagenda. Umugabo yari uwa mbere bamwitaga Nyasiyo, ntabwo nzibagirwa. Badamu baragenda arangije baravuga ati uyu mugabo azengereje icyaha, ariko icyo tugiye gukora ni ikintu kimwe. Hari Imana y'Abaheburayo, hari Imana ikomeye. Ariko iyo tugiye kuyihamagara Imana icyo yadukorera ku cyaro igira icyo tuvaniraho hanyuma igira icyo ishyiraho. Maze baragenda ngo bari abadamu babiri bashoreranye bafata urugendo rw'umutwaro, ariko bo bahagenda n'amaguru. Ariko bari kuririmba batuvuga ukanganya, batuvuga uko ugenderera abandi. Mana ntuyibagirwe. Babaye bakigera aho bari mu cyumba baricara baravuga bati Mana na wa murozi wacu ku cyaro wamubanye. Amina. Bagiye kumurega. Buriya reka nkubwire, hari igihe umuntu aroga kera hanyuma akaziroga nta muntu umurozi, akarya